Eradi Adom odi enko afemi dia seda na yede be mani. But we are still 45. Esanse nke kase disket tank intimia. Na no ne calculation bi o ha yese okokolibu a. Say the oxygen still so a. Em say 1 hour bia your 40 Ghana cedis. Enti check 40 Ghana cedis free say wo wa de bisine. Nipa kra dia enokora ebitimi apafa ho no. Utum say de Euradeka. 1 hour bia 40 Ghana. Ya de Euradeka pa. Enokora na be depending ward awoda. Ebi okra obekokra na obi siso da denti so okotwen. Ward ni bi sukra board nchen ward ni. Say o VIP. Any ozongolen. Ewo hontini he bi de bi echa hemfo chine. Erade ayi bi kwadwo. Yewre na ho nso ebe ne den. Say what say? Adom baby odia ne nam ne baby odia bedru no. Ye ni bibia aka. Se na adom bi keke. Enye ye nyansa, enye mpa ye bi e bo kire no na ye papa ye. Eye na adom na bi aso ye so. Me fi ha Friday enumere ko bi. Ana me be do ahimachi e ball 3:40 thereabouts na me wakra na me anadwo akwantu ya na mu se be debi se se de etu me fo ya me fa basai aminu ya be ma Bekun West DC se me de ka be ba de me ba obesi de ne de ama me na ma yusu okromu ho eti se de me kwa ya na fa bas debi mantimi ana amani wo kwan ho saa amamo kon kwai me ya Samuel be ye pa Ghana ene ya kwan no nye senke ya kwan ya ka na dwa kwantu eye ya kwan no kwa kra kwawo so ene ade san ipa bonifo okrumu bonifo okrumu na ka wo hwede anka na dwo wiemu da din sa ne ananka ye ekeye kwai so na enye kwa mukafo ne munchimonka ne ade no na ya ne mane ha dwinka anadwo kwantu no nka na eye nso nyame adom de me akwa abaidie ni nyina echo de me akwa abaidie na kwadwe me kono na medwen ade bi ho no hwe nkwala yi a wo mo yenhunu wo mu wo chakwade me nka ebusuafo ne ya osanse eda so wo na ade me wi ansa mani tekwan ho na me hwe ekro bebre wo ha wudu wa nhunu krokro signboard ba kokra ni ho nti amfa ne sa akwala ne yede ne kokra na nani ti na ohu kwan ho a ohun baby a ohunu baby a yede ne nam senka wonam kwan ho a wudu kro so a bia wadu bia kato na nka signboard esi welcome to kato bibisa anasa shops na ewo ho no e shop ni din a na nka atro kro ni din wo ade a wuhu no PO box no so akwan nkura ufi kumase ansa na bedu kumase de ufi kumase a etoato aso nyina ye PO box bibi kumase anabi adum asokwa ene hyase enti krono potin no din no nhunu enti we nya aban ye nyina ya sade em se fi kumase de kwa akra de udru akwantin fi da bi kasa kase na dwiri ni nyina agu aka ne no nanka telecoms no Tigo especially ni Vodafone na omo wo saade ni sisi kwan so udru ba bia na wa kilometers aka kasa kase na dwiri ni nyina to agu ye junction ya so ansa na wo besi traffic light ya se no na yaye sign post wo ho no mo a eche achimota ni kumase ka bia ka awaya de na to fom na yesi ni ti ase de ezi ho ntu yo ho na akokumase udu ahwe abasin ate akoseko cause ade ye de esi fom ni adane no asemo entimi no mienu at least ye shops anim ye shop ni din a kru no ye ntworo sakwada iti na ni kra wo kam na ohwe kwan ho a anya hye ohu kro ni din a obetimi abo amanye ni nyina is security tips I also say ye check Ghana for say is it anyone here so joludi o ma start here sade na chimota hade na ka kese bia kwakodwiregu no ase yetimi ye na edwiregu a ya ye nche wo mo edwiregu a no ma fo mo di no mo kwache hwan obejina mpo o report na o report na ye kokko ye gisika na hwan info na eje ye che na hwan na oje na hwan na be make sure say je aye eje na ye je say ye de ba be erect another signpost wo honom enkwada ya som ya ye kan na ne ma memfa daily graphic and financial say yes see premarital photos no munya atwa eno so ho ye be ba ho se munya atwa ne ye be ba ho ebi efe baby hunu na wo manfo do number 2 ba ku bia serve alcohol wa ware ase tobo mienka premarital ni nwie eno de egu mienka premarital ni nwie ba ku bia abrante no da form sa eno wa page ababa wa no be wa ne skirt
Hey. Sadia no or parve. Order form. And what page and skirt? What page and skirt this I know has you. Opa dia na say to be me who live. Wait. Oh, it's on social media. It's serious. Now we shall branch here fear be power ba what page na to the so what him say yes, bro. So one time. Na ni to no but diapers. Na gojo my o my yes say there. Erade Adom ye the investigators for US and UK aba. So mo mrambe boa Ghana for said ye be ya e man ba bi o mo hye bia na betimi ehunu omo. Enti we DCOP Mamitiwa Adodankwa a wona na ACID panyimpa na dia. The investigators ni for here. US. And then a chance say handicap. Hey, I'm Sabu ya kwa fan krama free Israel. Wait a minute, Honorable Cynthia Morrison, Minister of Gender, Children and Social Protection. Honorable, good morning. Good morning. Yamina do who you now say. If I can do Yamina do ma. Method Aquatakra, the name in Waji. I made you ma. Who bad it's a bad. Captain Ukraine, your call mammy fool, na papa boy bad son who is first one was your coin and a mammy ho. Into any one bone come on, no work has summon a baby and naka cra. Tim be someone question. Sende na Martin uncommon ni baby no chia kakra inti mo bedu anyi de akekesian onyima branche na oye ne daman oye ne nyanko ma wa promise de oboto phone na man inti nom the phone na gi na okreyin na wan bebio no kon wan krobia but nom da wa kra che ne nyanko previous day a branche ne si obama ne phone to watch a branch and so the minion kuno to identify the ma branch ye minion konyanko. Other girl the okrejuma bas e be san on yin mama akasa do be fie. If he within a short time and wo friend na want to kebio. Ina what's the name of police station na phone in the Friday word ransom and son with jabo friend. So on papa otia 4,500. Was a marble fool. We turn in trenches when she no crop. Na third person no offering a door coming in Juma or MTN. Manoso cray. Now apparently I bring to no one in or Basani but not the same area now. Third girl na your crony if you no one. It's na girl if you a baby a branch no be shade. Obia wo area house women. Or ya branch on and I'm high in or they be ample chumofia. Into no mazini ye hon. That's how you'll be a winning minister. It can happen to any of us. Only one of your quacher. Nom dash your phone is according to police now. A debiara or betting one. Only one casa chair. In seeming who saw a day old bra, Mazabamo another bra a bay day. Every day beer. Now what you treat the phone and girl be now friend now or fay. A girl no so I am a boyfriend. Into wakache girl no betche boy ni fie was walk no you no so ni fie ja ba bi wo ha won walk on wakachen into you be a wa bagana ha no aba disguise no ho no onye he ne no di he no bon. Honorable azi oriya jinsem kakra o sha se watra na wotwe basa watra bosom kwa na yero koyenyim police fo watchi nyipa kor ogwane wasanchin ne da yetse da wasa chi nyipa ne be 15 asana account bi police fo na se mofama no wo hemfa police fo ne je captain won to man kanche o baby mofama no o ya branch na wachi abofo mofama no botu waka no so wo won wi between any dan and day enye mama chi work as and maintain menye ne kase ne da no fama bodu ya kase ya for more than 20 minutes because detailed information bi na meji ibu o ho a or you want agency one kind of men coming to me friend to go. But I hope that in the Moko be a branch and one, Moko police headquarters, Moko be a branch and one. Ebia, no information for be a bar, Meti. But on Nankasa branch energy, Asat Enedan, no sim integration war, no one week. Nature the 6 years way to Makasa. Wakasa Kakra. And also the Waka. Okay. Name be a many police of one any day. What's also on Casa? On Casa or Chedden. Police for what information if you be what? Or Casa. A can be above for Docasibia information a year.
na na pay ya menyi ho na ambassador so meeting nti mokwa so no no obokọ manipa na castle so be yede no but castle the captain what be our do castle ti dey me oye radio do na all kadam fama no ho no won win police for no want to be san mo nche baby port am fama no wo sha so to me can someone for left you know kwa no ga ka fa baby fofo na but ni information na we retrieve no so obama hen ekwan fofo bi ni afado. Okay. Na parents ekwan no wan settle with them. Ira, I'm on phone. Me baby last no am rough on me, don't worry. Mommy. People talk so. Ona boda me bisa da ekwan na parents no wan settle with them. Mommy phone is the wire shot. You soon are home. But papa phone you brave kakra. You say who the year wom first man is the nankotin on the girl me think who year pa na papa phone papa a crow no papa was way to come. A cruise oh yeah but captain on the phone. Ebeda will be fee. And him say where is na on the meaning now. Bye. Okay. Honorable Maminja now she. You show me cake, I'm with the pressure about the cacao. Oh, cause go on the pain or hold on my man. Mothers will always be mothers. No, but that's it. Cynthia Morrison, your Minister of Gender, Children and Social Protection. Edukumi enko. Ti asam na maame aka no. Na se sei asam na wakan na se won ti ase se police for se abrante ne nkasa no ho kakra ne de ya ne ha adwena manfo se international diplomacy o obi de hye nti wan hwe ya okoyere ne yere ketia na akofa asema ba nti de ya che ne de onye obi de hye ho na nka meba no wahu koto de ne bodwanye nyankyere de yemfa ba amra se wono age atum so wonim hu bi ne kidnapping kwada ne de a sanka first ne beka ne so we atesem ebia ye hwe ne nikrachi ye hwe se de ne hwe ne si wo so fraya ye hwe se de ne ni achi si popo ne ade no ene de akwa akohye no emu no age atum so onim hu bi ene wonim bebi ankwada ne wo ne nkwada ne tiase na omunwu ye de a by this time I was nka nkwada na ba se nipa no age atum se woka hu bi woni bebi ankwada ne wo enima anim se nkwada ne tiase obi afa ne sanka wo mo nkwada ne nwuye na oda so ho yes on kasa wakasa kakra no minimum force no maximum force hey sana gana tie dia na ne ebeyiro benta se say ne se akofa US for ni UK for aba minim so mo na de maximum force so minimum force ebe ma branch na kwakire bebi o mu se den yo enti no emu nsem ha de obokrata daily graphic ko hwe nim ha na ne CID boss ni mfonyi ne da ha kama DCOP Mrs. Mametiwa adodankwa ni mfonyi ne eda omo free UK ni US no omo me ehunu kai bebo wo mo ho and a Canadian or manchon te bia just from actually omo me ehunu kai bebo wo mo ho so omo ba be free there adia shronko a omo wa omo timi de hye nipa no kasa Ghana Police Service eni sa ade no bi na ehwe se kana ye bebo wo mo ho no entimi nto sa ade ni bi ma Ghana Police Service emo mo fa nya adwuma na sanse yenim se ye ka Africa ha nyina Police Service na omo ye ade pa Ghana Police Service wa ni kan obeto so be mienu enti ade kodo potia ya hunu nipa na mom ontumi nkasa na je se ye kra force ansa na ama nipa na kasa no ebia enye omoma ye hunu ba na omoba na ebia enye nipa na kasa ni nti na omode na eba ebia ndi obi abeka bi se ye hu nipa ye ono wadwane wakwaba omoba ye den ondi na ye se akwada no nye ono ni nsam eno wo ondi na ye onim kra se omo wo ho omo da so tiase na so ontumi fa ye nkoma ye nkonkohwe na ye hia abrofo anom kala no ehia abrofo sa omo ba kire amakwa na kasa na ya so ne nsama ne de yakwa ene na ebia hu omo kala na so omo ho ka ne ntimi ma no kwasam nyame nim ni agro wa ni so agro wo ye kwasam nyame nim ni say I don't want to use the word shame. You see, and yes, a police phone into me, I keep saying, say, you talk about police for Mama Mosi. Say, a talker, a buying be talker about police for, say, this, a buying, say, MPP, a buying. They both, me was uncle for both, I don't want to pay. Now, quite the way, Nipana de Kaka say, look, you might didn't be dear, Pano here. Look, and the other, na police here. Police station, Ankasane Sihono.
wo hia car say wo de be nam police station nim some multimedia dan ye si hayi a police station wo hia car na wo de afrie asempa studio yi mu dan yi e de aba be wura Adom studio yi dan yi but so hia car de be kwa bonten visibility wo hia gadgets unya gadgets no bia hia car but akade a ye de be say car say etoma wo nyina achi the enemy track kidnapper no he tiaje ye ko US na wa fa wo mo do aba ti ono oba onkuta ka o hwe ni ye otra plane mi na ba no the gadget na ba na the car ba kwa fa na free head na kwata krade no the sa gadget na the buy no to help you trace gadget ne boy gadget ne saying and na me se ye mu kamia hunu nipa na ye kofa na ba no what him say no what can you say what him say me who's that story na minjindi until I called other places. When him say West of Africa, Ghana police stations are the only police stations saying CCTV cameras. All the only, yes. And one of. Well, that's the story. Me call police station beyond Kwajo. Na police station. Let's resource the police service. Me call police station be a check a crowd. Minim say assistant. So bere so kwabenaso. Na ye call police station. No. Police for me and sana neho. Police ni ba akokwa asore. Yese ba akoyare. Ene yese ba akosusu okudi mutu. Nti ekwa na police ni bi ene o. E tra more than 3 hours. Oh, when the taisu konkron kitwa no mu a, wo bekwa no na dan ni si ho. Wo say na police station bia omu obi wo ho no ma say yesoma soma no. Bekwa no no ho. Enti so obo wa ma na ye kire na say to na ono na dwin mu no. Nyansa wo mse wo say officer bi ba no akofro officer bi abro. Obi ba. Me ta de aba. Eno ano. Na wa fa car ko. Wo ho some few hours na wanya call say akwala no sa wa ma me say ya ye release no na asem no hye ho din no fin sa magintra ha radio so a anka this dimension ya take anka can ru ho ka ye hu ka be kata so sa na asem na ye fin na batan ni hye dem na osu and now they are telling us that afa na omu contracted fingerprint experts. No, when you say fingerprint, nah. I don't want to believe that story. Oh, there be fingerprint. Now why no more fingerprint? One day kwa na se ko sa asumasi anase ensa no ebia print wo ho yafa. Ye ni database. It wo mo be de wo hu say ya pese ensa no ni anase we kwasi me hu ensa no. You see, we got to be a little serious. Enye adwuma wo Ghana database when ye wa ye betumi e de akere se bia ayewa 05 wono ne ba ha na ne nsa no wa ha enti ne se bibi ni ayenko ne fie ne enkobo na mane na yenko ne fie ne ko bisa ye won sem bi o ha e bias o powers that be e de etimi bam na wo ma ba be say asem no nanso asem we de meka say politician ben na de ne ho ba jim say o stop obi wo na adwuma wo yem e ba asem eti say ya na ye hwe the competency of the police me ana me de me ho shem say anka eye memeba enne ko ye besi sabre on maya anka matinka be ye me senka sen na me ho be ye me na obatan bi agya bi one ne baba nete sia na omo dono ya na ye hronko agya one ne baba no nko anete yesi won fa sika mra watua bi wakobo bosia 4500 e de akwakotua still akwala ne mai na ye didida family ne de ahomte aye demonstration ni nyina achi ankwankosi hwe ababedu radio so afi na ye kra kwajo police ni ba ko na wo se ye hwe police ne no say no kreso ka kire ababa wa na say last week ne ka asase mwe ye sensene so wo se nya police ne find out no kreso ka kire ababa wa ne so obi kra de ayira 4 months wono kra ma ho me didi na nya omo de 1 month pe no ba be demonstrations asem no kwajo nya me wo de wonim yan hwehwe nkwala nwe yan hwehwe nkwala nwe ene am yemra Ghanaian Times mu e wo de mama mfa we nwe daily graphic ne fifi ha na wo twa wie ye afefe de ekoso e wo da bon ya na ayed ne tena konwa so ya na mahama ene empanyifo mu kopie mu ho wo mampanyine ni mfonyine eda ha a cheso wa hwedi fugu minim se we ye krimo se yellow kama na ya na de na fa de ne mintimi nchirim
essence efero do utum se so ewa by a trekukubo and pempena de no egugu ne ho ani nyina eya ahinsi a ekoso asam refane afa abudu ni andani fo nyina daje atuma ya na mahama ye de nese akonwa kese so na panyinu bia waben e bambo mu nsem se ebe ya mampanyinu wo ma nani nkoho wo ma putu dwuma nkoho se de ebe ya ntokwasem enkoso no manfo wo telensin so na obu afuyi wo mo se mining company ye friend say Jansi ebe ya nka yentum essence wo hwa se adwumakuo no mko e brasteme nam so ade hye be se dumienu eto anananom wonse do nti empanyifo fa no mangu aproso ne yentum Daily Graphic ensem bi ka ho Ghanaian Times said the ranum a wo manim hyam kran makoma nan na abegu ha na asam nan kasa de e wo krata ne fa etoso wo emfimfin pa etoso edunsia na de odikan Maxwell Kofi Juma Kofi Ghana Dr. Anthony Insia Asari oha Mr. Isaac Osei ewoha aha enye brekum West DC Isaac Osei we senior Isaac Osei oha and was say wo mo ye makoma enwotwe Mr. KK Sapon enso ka ho na wo mo chief executive officer CEOs ya wo mo deda aban nwumako bi ano a wo say March bosome no dupe na tese aban ene wo mo atonkwanta pai adan wo mo nya boni bia yese aban adwuma unya mfinhia aduosia okwa ahomegye mu awrano mu a wo mo ye nwotwe wo mo nyina tra mfinhia aduosia entina wo se wo mo kɔ ahomegye mu ora Eugene Ofosuhene owo 67 years minim da aban fa na adwuma mu ene mfie a wadi awa adwuma no mu Controller and Accountant General Department honum ena no wo ora Maso Kofi Juma 68 years CEO your Ghana Industrial CEO your Ghana Industrial Holdings Corporation Gihok okawo ena ora Isaac Osei or 67 years CEO your Waterma Oil Refinery esuso eka ho ena ora Kwame Owusu 67 years or ye CEO Ghana Maritime Authority Kwame Owusu yayi yeah yo Kwame Owusu yayi renovation no and yes waka ho bi na afei owura kwadwo owusu afree Sir John 65 years Forestry Commission na no wo Dr. Anthony Insia was 65 years Director General Ghana Health Service and Health Insurance Authority na afei Mr. KK Sapon 65 years na meka ya renovation yeah father so yan crofo ka chen so 60 years say nem fe say 67 no me so only 60 years one missign years come catch us we twam o 67 so o man ka so ondru 60 years Dabi ana fabe was yes team fie no so o tobo fabe was no share the two passports kwadwo tobo yeah fabe was say nya 8 years ana Dabi fabe was say this year last year ya na yeah masheda enu ni now Dabi o answer na no pese me hu say ebreben na ye fa omodwum no modi mfie say There's a matter. Yeah, for more jumum. It's when the for more jumum. President. I'm so I'm deceiving so koi. Retire and send your form. Retire. Okwa retirement na president. It will sign Emma contract. They when we na contract. Na say me kon kodwe. Mama na mikrom fo ase. Brekoman nyina ne drobo man. Ene because so man. Mama na omu nyina ase. Kodwo Hilda. Enra na ne birthday on na enra me boni shim kakra no anim se ne nua be man sheda nko yesa Hilda usu a chow and happy belated birthday no because happy deleted birthday oh tigo susu twe na adwuma na ne ye and I was say ya dane ye ho aba na ye ba medical kachre say ye be kwa kaswa ayro hosem bi wo ho kasa sai kumkum ne ade no ya agensemo. What's happening to our security? You try and waba. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.